Ya komam Dios wat kulal hiban komasa ni le shwishta kaleshwana san kalbaita la yesheko yet hun tiempo alti. Ayitun bekti o kokuyis kane komam Dios yeto chiboche o konkan habiban hun salmos chialon yiban ebanema wat nabal tolmo yapneok satak Dios. Atu hilis kane komam Dios yetun cholan ilti by Salmos 15. Shanayutu warta chamaha bisqanes comam Dios yet controlanilti. Salmos 15, 1 al 5, shis qanes comam Dios ashkati. Mamin Jehová, makcheleb chiheka hayek vaya templo. Makchel chiheya yek baitzalan yet ayilal. Asan makchel ikemayach, kalwach isyun ben, tolk aneh chiyalin masan iliskul, amak am chinawi ahqanej, tan walchiyet neh amigo, tan walchiyal umal ebkahanek atan. Amak chiyintak neh elmak intak nebil elohmamin, palta chitzaloh ahkul yineb ayelapnoh yulsat. Amak am chikesh isti, chik al yunce chiyala, kashk al chikanyala nyuh. Amak chiya tumin yin am yuka, kashk am chichon ba yin le titestigual, yineb am ismul. Amak ashkatu isbeibal, yel wal am bain, o aik ayok. Ahogap komam Dios chayashilal yiban iskane, chihilietun cholan ilti eswishtaq eswana. Ahí chihilon kaiti eswishtaq al eswana, acham rey David, chiap noxatak komam Dios, yetohkap an lebal. Ahí chihilon bay, versículo 1, ahí es an lebal, cham rey David, chia bay komam Dios. Ahí en español, ahun makan, shoshbanileh, chiyik, figura retórica, interrogativa, chale la moxintolay, an lebal, kash aika pashpachzil hunsan an lebal tu. Shantola cham David mashokwan satak komam Dios, mashiak on kabis an lebal, bay versículo 1. Kash yalon chamashkati, makcheleb chiheka hayek vaya templo. Hun shayet iskap an lebal shiashkati, makchel chihia yek vaya tzalan yet ayilal. Asha versículo 2 más antakal 5, abaitu chi choltech machi latztech, cham salmistati, walis kulbal, isbeibal, eptolmo, yapneokin ayilal, satak komam Dios. Yutola yulis tiempo al David, eswishta, keshwana, aeb konob Israel, mashiet nele bisnabal. Aeb konob Israel, kawalchi el kaneb yintak komam Dios. Aeb konob Israel, ashabay komon Dios, chiyay baeb. Shanayutu ay chihilon techyabish aleb konob Israel yet paisha, shibil el mash ilay tochebin preso al bayhunshan shachoch konobal ashka bayul yet Babilonia. Zet yushan toch ilay toche preso. Zet yushan chiberla ilo viene biuk komam Dios. Yuh mi watch beibaleb chana, yuh mi watch nabaleb chana, yuh ispitalileb, yuh istenom takileb. A komam Dios mashia hunsan ley baycha Moisés bay yich tzalan Sinaí. Dios mashia hunsan 10 mandamientos bayeb konob Israel yet war chibeibal neheb yet war choke bien ikemal bay Dios. Paltak am chicha hunsan ley tu yuheb chiek eleb yiban. Shanayutu eswishta keshwana bay chihilon kaiti iskulbal, ma isbeibal, hun makchel, tol moh, yokin ayilal satak komam Dios, atonepti, shiashkati. Número 1. Asan makchel, ikem ayach. Ahí en español shiashkati, el que anda en integridad. Pero talaskushan chanapa shashkati, tset paschale la mojun kaneh chichon integridad tu. Ahun kaneh chich integridad eswishtan keshwanab ahí en hebreo, chial el apnoch, hunok makchel tolk am habok istak nakil. Hun makchel tolkawal tohol. Hun makchel tolwach isnabal. Hun makchel tolwach isbeibal. Asha hun kaneh chich integridad ti, yin griego chial el apnoch,
Yichem yin wach'il. En español shashkati honesto. Tohol isnabal. Yin masanil. Yay nakil chiyutba. Aton wal hun makan anematu. Chiyoche komam Dios. Eshwishtan keshwanab. Atse chiyalis aneh Dios. Achi bey balnej. Hun makchel chiyik. Integroti ma. Hun makchel ayok yije maltiyin. Manasa en noctok al chiabik isqaneh komam Dios kashkam chibey balnek amach rantol chialashkati yijem ay Dios. Chale la mochina tse chial qaneh komam Dios a chibey balnek yulisna yuliatut yetok yetbi kalis familia. El que anda en integridad. Aton walebashkatu isbey bal chiyocheh komam Dios. Y jun shatzet al chiyocheh Dios. Yineb ane mawach nabal sheashkati. Wach isyun ben. En español sheashkati el que practica la justicia. Ajun wach isyun benti. Ayalon yetoch. Tsechihun eshwishta keshwana. Yuhtol. Hun kalbech chicheklo. El hin yuhkok ahabi yuhek habi. Tsetwal ane maelon makonchel. Hun kalbech chonil la yokok. Shanayutu ahumakchel. Wach isnabalti ashkati. Wach isyun ben. Chi beibal nehtoholal. Atse chi el yuneni. Kam chi etash hunok shamakchel yuh. Kam kal sayoh owal. Kam kal kakleh bail. Kam kal buchwal kam kal yob kulal ayokin isnabal junti kastol kawal chitzaloh anema yetoch, especialmente kawal chitzaloh komam Dios yetoch wach isyun benti aton epchiaon practicar hun chiikon justicia. Ahí en español shiashkati es aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo. Es una persona madura espiritualmente que vive y practica la justicia. Atacalalon by Efesios 5:9 sheashkati. Tayel ayon shaokin sakinal wadro chihut koba. Toho lo al chihut konabal atunjunti chale lapnoch. El que practica la justicia. Asanokab tset yetal yel chijala. El que habla la verdad. Yet huncholan con an habiban hunsha.ti. Kokuy kobayin hunsan set kawalwach yul sat Dios. Mancha jaer toch kobashol hunsan set al chiel yuneneb ek inal yaihi snabal. Yuhtol atsechi el yuneneb am walhaboch yopiso mano hablahanok chihut konabal ashkaeb aitoek shol inal shis ganes komam Dios by Efesios 5:9. Eshwishta keshwana man asaneok yet paishatu. Manasanehoch bayeb konob Israel komam Dios chia exigir jun wach nabale jun wach beibale haltu jun toho laltu jun yike maltu. Paltatol a komam Dios chioche kapashhin. Shantol acham apóstol Pablo lanan an habi bayeb Éfeso aton yulko tiempo alti mayul tiempo al Nuevo Testamento. Teshi llama apóstol Pablo tayel ayon shaokin sakinal wadrohab chihut koba. Yike monohab by Dios el que anda en integridad. Y jun rashi ashkati toholohab chihut konabal. Wach isyun ben el que practica la justicia. Eshwishta keshwanab. Y la psetal chi an Dios ayon tol chi a exigir Dios ayon yutol yunina lon shacham. Shantol lanan kok an habi yibaneb anema tol wach isnabal. Ojil hunoksha isbeibal iskulbal hunsan anema wach nabal chioche Dios ti.
Número 3, Yashkati, Tolk ane yel chiyal yin masan iliskul. Y en español, Yashkati, el que habla la verdad en su corazón. Ajun makan kul balehti eshwishta geshwana am kaloka satilin. Ajun makchel chik'an habiyin masan iliskul, el que habla la verdad en su corazón. Chalelap nokshin am kap satilin. Se chalela mojun ane chik kap sate shwishta geshwana bahundi kabal hochta kayetok sigli bil. Ay makchel chibey bal nehun kap satilti kawal yel shakal chial chihabeh. Paltatol yin kalisti ay titol ayin ispishan choksetallanan yewan kunen elok. Kawal yel shakal chiut kan haba paltayin isnabal choksetal ayiko. Ahuntu kam chichakul komam Dios eshwishta keshwana. Shantol ahun animati man kap satok shiashkati. Atset chiala kawal yel. Kambay okyal hunok ane tol yin le tial. Shibil makchel yetun tiempo alti eshwishta keshwana chibey balneh lek tial. Zetal hunchi con le tial du chiyal hunok anej tol manielok. Manielok tzachiala akalok hun anematu yetoke chinah anej. Yetun solan kok anhab kapashiban hun shakul balehtu. Shibil makchel wal pek alok naon anej yin hunok shamakchel. Kai walzet al mashunish ti ashkatishi, kai walzet mashunach ti ashkatishi, kai walzet al lanan yek tok baitu. Tok al china hoch, yechia on yob kulalil, yin hun shamak sheltu. Awal hun san anema ashkatu, kawal kam chichak ul komam Dios. Que habla la verdad en su corazón, atom wal hun anema tutol oche biliu komam Dios. Lanan kok anhabiyi baneb anema wachna baltol moh yapneuk satak komam Dios. Eshwishta keshwanab yuhtol ahun kaneh chikon verdatu, mahun kaneh chikon yeltu. Y en español shiashkati, la verdad es un principio bíblico. También es uno de los atributos comunicables de Dios. Yuhtol komam Dios yinton chamshtit hun kawiyeltu. Kachiheka pashkobei balnen hunch ikon yela liltu atuhuntu chik atributo comunicable. A Dios yelk altoncham kash ayonti yowalil kapash atzetal yel chikobei balnej. Ahunk aneh chikon yeltu eshwishtak akau Jesucristo mash aloni. La verdad es un patrón bíblico. Según Juan 3:21, baichialashkati. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Acá chi hay hun shach oshbal nabale chi yal ayon ahon kaneh chik luz. Makchel hun kaneh chikon lustu, makchel chi a representar hun sekte balkaiti. Aton Jesucristo. Jesucristo mashial kapash ashkati ayinti sak inalin shicham. Shanayutu a makchel chi beibal nehiel alil shi, lanan beibal nen is beibal Cristo. Eshwishta eshwana blanan yalon is kaneh komam Dios ayon un tiempo alti. Tol yo walil wat chihut konabal yo walil Ewal shut ko beibal yo walil awal zetal yel chala yo walil yikemon baik aneh komam Dios manas neoryulis tiempo alep konob Israel masya exigir Dios kunsan beibal esti paltatol lanan kapashialon is aneh komam Dios ayon yet kun tiempo alti como iglesia, como cristianos, como creyentes yo walil tol chichek lo elis kul al Dios hin yuhtola masan il kunsan lanan halonti ayok yin komam Dios shana yuhtu yo walil ay kaparrokin yuhtol yunin aloncham yuhtol ayet kun tiempo alties wishta keshwanab shibil makchel ayok mayneh bail yin
Shibil makchel ayok iuh ahkan bael yin. Shibil makchel ayok yop na balil yin. Shibil makchel ayok le'te al yin. Shibil makchel ayok buchwal yin. Shibil makchel chibay bal nehunch ihonka satiltu. Kawal yobis beibal kawal manwarok isnabali ahunsan beibal estu eswishta keshwana am chicha kul komam Dios. A Dios santo cham war cham shanayuhtu ayonis yuninalon chamti eswishta keshwana yo walil war chihut ko beibal. Shibai primera de Pedro 1:15 ashkati acham mak aute nejon kawal wach alcham kashkam habok ispal tail ashka o hapchamtu kayesho haptu wach alcheyute ba yuhtol chiyal yul an un tsibil kan ashkati wach alcheyute ba yuhtol wach enkal shi. Dios es santo, por eso nosotros debemos de vivir en santidad. A Dios chiochestol wachon, tohol konabal, tohol kobeibal. Abay Hebreos 12:14 shiashkati. Ak ekeyip, eyay hiyin junkulal lietok masanil anima. Agek apasheyip, yet wach cheyute beibal. Yuhtolae manwachokis beibal. Mahyile bien cham hahawil awales wishta keshwana ay talabay chanashkati ayinti creyente ashtoni ayinti chabil sha Cristo chabil sha Cristo paltak amchale lapnok to libre onen setal chi chakul kamchale lapnok to libre onen hunsan setal tol kamchi yoche Dios creyente ontones wishta keshwana chabil sha Cristo shanayuhtu yo walil kawal war chihut konabal. Yo walil kawal tol yikemon bayis anes komam Dios. Yo walil tol war hunben. Yo walil tol chal masanil setal yetok masanil kokul kamohap hunok le teal kamohap hunok yob nabale hal ayokhin. Yuhtol a Dios eswishtan keshwanab santo cham war cham shanayuhtu choche kapash Dios tol chon ayhe kin wach ilal yin toholal yuhtolay chihilon isqanes komam Dios kaiti shiashkati tol a ekayip eyunen wach ilal shiashkati yuhtolay manwarok isbeibal mahilo que bien cham hahawil yuhtola un creyente man lahanok isbeibal ashka epchi yaok ulyin hutzanoksha religiones ay mundo ti un creyente ato humaktril kahan sha o Cristo yin kaw aksha isnabal aksha isbeibal keshpoh naksamasanil yuh Cristo shanayutu acham apóstol Pablo chiheknae creyente bay Roma atakalayalon bay Romanos 12:1 shiashkati. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lanan kok anhabib anema wachnabal tolmoh yapne oxatah Dios. Zetal chihek lainaeb creyente a Roma yucham apóstol Pablo. Ayhun zetal chihek lainaeb shiashkati ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, o kanexatah Dios yin ailal, un sacrificio santo y agradable. Yuhtola komiman il ti eswishta geswanab, is templo cham Espíritu Santo y ayhi, shanayuhtu yo walil chonayhi yinun chik wach bei balehaltu, wach na balehaltu. Yo walil chonayhi yehunchi con integridad tu. Yo walil chia practicar hunchi con justicia tu. Ato junti lanan yalon cham apóstol Pablo. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Kabal ochibeh takshakal
ko ayilal chihun bay komam Dios set yuhtol ay chonap nok satakcham chi oktukan Dios kin ahunin kaholti ahunin kuts inti kawal wat is nabal kawal wat is beibal es wishta keshwana man lana no kok anhab yiban kol banileh lanan kok anhabi yinunsan wat beibaleh yinunsan wat kul baleh tol chioche Dios kin es wishta keshwana ihun shamahan kul baleh shiashkati amak am chinawi aneh el que no calumnia con su lengua. Se tal hun chijon calumnia tu talakachi ashkati. Atom wale china hunok aneh man yelok yin hunok shamakchel. Yet war ashkatushin chiel wal kumal hun makchel tu tola wal kaishun nakti ashkatish. Kai wal shunishti ashkati. Aku makchel na mah aneh tu chiek sholak na. Machiyalil bay masan el si amigo. Ashkayet un tiempo alti hay un chich redes sociales. Anak na mah aneh tu. Toquakia identificar banak. Ok yutah toknak isbi bay un chich redes sociales tu. Mah ya identificar banak. Kashokia un publicar na hunok makchel. Yetok isyop kulalil. Yetok ischichon kulalil. Ahun mahan anema ashkatu. Am chicha kul komam Dios. Chikama benishi ashkati amak am chinawi aneh el que no calumnia con su lengua. Yuhtola ha tiesh wishta keshwanab kaushiwil zetia dal chiala kastolatse chiheyalon koti akapash chihena on konabal. Shana zetchun hun makchel nao mah anehti aton walyalon ahun okzeta al tol manyelok yin hun okshamakchel. La calumnia es hacer una declaración verbal falsa que daña la reputación de alguien, es decir, hacer mal al prójimo. Es aquella persona que perjudica la imagen de otra persona con envidia o con egoísmo. Setiushan tolchina humakchel tu aneh chana. Yuh mitol chitzalo yin hun makchel tu, yuh mitol kauchioche. Kamak she ashkatito la ihunchik envidia yin. Kashay kapashunchik egoísmo. Ego. Tol asan ayin woche tol mi Manuel apnok. Tol asan ayin tol mochchin bina shol anema. Shihun makchel tu. Yay kapashunchik envidia yin isnabal yob kulal chila tol wach ambey juntu chila tol kawach isnabal juntu. Kashchek shakalnano nisnabal set wal chutia yob kulalin yet warchel wal lean umal humakchel tu shol anema. Ila wal ismulna hilnach calumniador ma is calumniadora. Naonach aneh tol man yelok. Ajunti es wishta keshwana kawalchia condenar en Biblia. Si en español ashkati el que hace daño a su prójimo. Dios odia la mentira, según Proverbios 6:16 al 19. Tsechi Jesucristo es wishta keshwana. Na ane yinet ane mail shimi Jesucristo. A yob kulalilinet ane mail shimi Jesucristo. O kan kulalin a vecino shimi Jesucristo. Kama keshwishta keshwana kamo kapchonk aitok chikama benishi ashkati. Mateo 22:40. A Cristo mashial ashkati y en español okwaute chikama beni. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Cristo mashiala tol chiko kam kulne het anemail. Kamo kap chonok kulal yineb. Kamo kap chikonah aneh yineb. Kamo kap cha oyob kulal yin het anemail yutola juntuk am chichak ul komam Dios. Lanan kok anhab yibane bane matol watnabal tol moh yapnokin ayilal satak komam Dios. Kam chinah aneh el que no calumnia con su lengua.
shana Cristo mashialashkati kamkul nehebet anemail ashkachota kamkul nenaba. Y la bayon te shuishta geshwanab ka wa shakal shuto kopichil, ¿verdad? Wa shachut koshion koshil. Wa shachut kochahon el kosat hoche wach shahili. Chkotaine koba. Kam choche chon yabi ay. Kam choche chon kahi. Kam choche chon yashi. Ka wal wach al chihoche. Y tol ashka wal koya ilnen kobatu. Eshuishta geshwanab ashka wal koya ilnen kobati. Kai tu chihut koya ilnenep het anemail si Jesucristo ta ashka tu chihut konabal eswishta geshwanab kawal chabil ko ail aliuh ko mam Dios eswishta geshwanab shibil makchel yet hun tiempo alti tolchokin ail alsata ko mam Dios shibil makchel yet hun tiempo alti tol hun domingo kawal activo kalin ailal Paltaatse chioche komam Dios hinesh wishta geshwana man yo borye chashtohin ailal kawalwach yo tola junto chakul komam Dios pelta ay kun shatset al chia exigir Dios en abeibal akulbal achwishta gachwana paltata ayuk yob kulalen ta ayuk sawen alen ta ayuk chichon kulalen ta ayuk may nehbailen ta ayuk lues nehbailen ta ayuk iyo ahkan bailen ta ayuk hunchik le tialtien Ti waltol ahun santuk am chichakul komam Dios cham kal chachbetin ailal bay komam Dios adios am chioche hebane makai tuyilis beibal ashkatu eswishta geshwana Número 5 si ashkati tamwal chiyetne y amigo ni hace mal a su prójimo y la walili hunshak ulbalej Tol chioche komam Dios eswishta kaleshwana tam wal chietne y amigo. Ay makchel tol y amigo ba asha wal chiune yuh kal tol chia junto is confianza bay. Asha chiune chimel zogok kulalin. Ay makchalon ashkati nakti tol kawamigo nah. Stig tol kawal wamiga ish hijun makchel ashkatu. Palta asha chune chimel tzok pashok kulal yin hunisi amigo tu. Ila waljili. Eswishta keshwana. Tam walchiyetne hi amigo shi ashkati. Shibil makchel tol ay confianza yin hunok makchel. Shibil makchel chi anok mahan tumin ba bay hunok makchel. Shibi makchel tol kawal wach kalya yeto hunok makchel nani wal hunti ayin o wa ayach asha chune toxtot osba Mashia yunset mashialtu mahya yune lanan yetnen isi amigo eswishta kaleshwana ahun bey balehtik am chichak ul komam Dios Am chanah ane hinu nok shamakchel. Mancha ne amigo. Yutol shibil makchel. Tok al kapsa tokin ya amigo. Yohtak masan el movimiento y si amigo. Asha chuneh chia yob kulalil yin hun makchel tu. Chichakul Dios hun bale ashka tu. Am chichakul komam Dios eswishta keshwana. Y hun shashi ashka ti. Tamwal Chial umalep kahanek atan no admite reproche alguno contra su vecino. Tamwal chial umalep kahanek atan ahumakchelti kawal wach yulsat Dios. Tol awal set al wach chiun yetoheb si amigo. Tol awal set al wach chiun yetoheb kahanek iskatan. Aton hunsan kulbalehti tol chioche Dios. Tamwal chial umalep kahanek atan. Shibil makchel chi ya dedicar tiempo yin a los umal. Tamal yap habochzet al baitu. Toh shayalon baihunok shamakchel. Palta Dios kam chichakul hun bei balehtu. Ojil hunok shachi ashkati. Eb chitzaloh kul yineb ayelap no geo bayulsat. Ayechi ya ben hunok makchel. Tolahun anemati. Kawach isnabal chichitzalo yeto que wach isnabal
Asha pashepchiin taknenel komam Dios amchihunan kapashpaye tojebi ahunti kawal chakul komam Dios. Y jun shabei baleh kul baleh chioche Dios siashkati amak am chikeshisti kashchik alyun se chiala kashk alchikanya la nyuh. Shibil makchel tol kawal fiel yin set al chiala mayalia junuk isprecio am chikesh se chiala ni tamchia takisti atzet al chialtu tutun chia al cumplir. Atum wal hun makchel tu chioche komam Dios. Yuto shibil makchel chia trato yet junok shamakchel ashayet yekal kabe chok shatzet al chial na pasho. Ajuntuk am chichakul komam Dios. Taibay chawarne junok trato, taibay cha kunok precio, a kalnahyun baitzet chala chuishta kachwanab yuhtol ajuntu kawal chichakul komam Dios. Paltatak kak eshtzet kala tatolo keah kan tohol zet al mala precio yet babel altu ajuntu am chiyoche komam Dios. Y junsha chilash kati shiash kati amak chia tumin yin kam yuka. Bueno, hay chihilonter anhab Jesucristo by Evangelio de Mateo by tuchial kapashok yuch en talento. Shintak am in derecho in kanonak yuka en tumin talas kachipashok ama gachushta kachuanab am chachia condenar iskaneh komam Dios chihe chak anak yuka atumin tu yuhtolanan mulna chen. Paltak am chegibanak anoni yuhtol shibil makchel yuhtol aikal yuhtol ay istumin hasta chech kanhonok 25%, 50%, chuaga mahane, tacha 50% ayin. Shinta war lana noten abashka tu achuishta kachwana bajuntuk am chichakul komam Dios. An yuka atumin, pero ashka bay ismo halil bay istrolilal. Ihunsha chihilin islaho bal shiashkati, kashk am chichon ba yinle titesti goal, yineb am ismul abwalshin chikama beni kamo kabakin chachukin le ti testigual yuk altol chashtohne lani nani o kachintoh laneh o kanin testigo ala tol zetwal el yunen nakti shihunok makchel ayash yuk altol ay istumin hun makchel tu chachia pagar yin hunok buena cantidad yetwar chachokah kolal yin hunok makchel kam ismul. Yutol shibil makchel china aneh yetun tiempo alti. Shibil makchel chia bayin le ti testigual, pero chan Biblia chia condenar chan hun bei balehtu. Shanayutu achwishta gachwana chikam kalana oni zetal choneh yetwach kawal wach achulsat komam Dios. Yetwach kawal wach on yulsat komam Dios. Eshwishta keshwana batun hunsan bei balehti, hunsan kul balehti. Chioche komam Dios, yine tol moh yokin ayilal satak komam Dios. Ayin islahu bal versículo 5 shiashkati, amak ashkatu isbeibal, yel walk ambakin ok aik ayo, wala chuishta kachuanap, ta ashti kawiyike machinun sansechial iskaneh komam Dios di, ta ayonti kawiyike mon, ambaino con ay kayo kaskalay makchel yoche kok kulalen kaskalay makchel yoche ay zetal kachutek palta tanto kawiyike mach bay iskaneh komam Dios ta kawiyike mon bay kaneh komam Dios ambaino con ay kayo. Ahí en español shiashkati el que practica estas cosas no resbalará jamás. Shantulay chihilon kanhab kapash David by Salmos 37:25 shiashkati ayinti mashwil dietash mashinti tukin achehal ashatinani ichaminsha paltak am by mashwil yin hunok anema wach napal tol mashbeg laikan yuh Dios yin etneh kulal tan walay by mashwil yin yuninal wachna baltu anon lo ba tilagna ila wal resultado a la chwishta kachuana cham David mashial chamashkati no he visto justo desamparado ta ayashti ta ayonti kawat shut konabal kambaqin okbeglo komam Dios hin shantolei chilon bay versículo 5 el que practica estas cosas
no resbalará jamás. Amak ashkatuis beibal, yel walkambaqin, o ay kayo. Ay resultado al yetwach tolkawach chut konabal, wach chut ko beibal, yuhtola komam Dios ojok aljeto. Payhun yulibang inalti, kashkalay tia ismay, kashkalay ilya, kashkal kaushi wil sedal kay dohiba humundo ti. Palta yuhtol ayok komam Dios jetok, kambain och beklow chamhines wishta keshwanab y hun shachihil kapashkaiti. Tatol ayon ti kawiye mon bay isqaneh komam Dios, ahun ije maltu, hun bendición tu chikocha. Yin vida, bay humundo ti, hasta tol chitzaka itoje, huninal shiashkati. Tan walay bay mashwil yuninale watchna baltu anon low bati lagna chale la mokshin otsaka itoje uninale otsaka itoje kahole otsaka itoje kutsine otsaka itoje ichikine yuhtola nakmame yuhtola istruche kawi qemish bay isqaneh komam Dios shanaton wal isqaneh komam Dios chihile yeto yetun cholanilti eshwishta qeshwana mashonqan habiban ebanima Wach nabal tolmoh yapneok satak komam Dios. Haqeqhip, hunen zetal wach, zetal tohol, zetal tol chichakul komam Dios eswishta keshwanab, hohtak nehekelok, tola komam Dios santo toncham, shana yuhtu yowalil ayonti, wach chihut ko beibal, yuhtola Cristo hayok uliun tohun iglesia, tolkam istak nakil. Yuno jabi au komam Dios cha wach kulal, Hiban komasanil kashiu al Dios yuhisqaneh jam chikukuye yeto yet controlanilti.